Školovanje u bezbednom okruženju i kvalitetna nastava koja se izvodi na specifičan način samo je deo onoga što osnovna škola 3. Kragujevački bataljon može da ponudi svojim đacima. To je na svečanom prijemu organizovanom u čast đaka prvaka između ostalog rekao direktor ove obrazovne ustanove Slobodan Živanović. Danas dobijamo nova 103 člana kolektiva. Drago mi je da imamo veliki broj prvaka koji je čak, da budemo skromni, iznad naših nekih očekivanja. Po ustaljenom receptu njihovi mnogo stariji drugari, naravno šala, učenici drugog razreda, pripremaju program i posle toga sledi njihovo upoznavanje sa učiteljicama. Živanović naglašava da je škola u potpunosti spremna za početak nove školske godine, jer su, kako navodi, problemi iz prethodnog perioda, poput blokade računa i nemogućnosti funkcionisanja, gotovo rešeni, a najveći deo dugovanja prema zaposlenima je izmiren. S druge strane, zahvaljujući donaciji Luke Milivojević, našeg bivšeg đaka, uspeli smo da u potpunosti sredimo i rekonstruišemo naša spoljašnja igrališta, a svojim skromnim mogućnostima smo uspeli da rekonstruišemo fiskulturnu salu koja sada predstavlja totalno novi ambijent za naše učenike i uspeli smo da preostale učionice klimatizujemo, tako da je sada skoro potpuna škola klimatizovana, ali na prvom mestu što se tiče učenika, zahvaljujući učešću škole u projektu Razvionica, moći ćemo da im pružimo vrlo kvalitetnu nastavu sa novim pristupom. Osnovnu školu 3. Kragujevački bataljon pohađa oko 750 đaka, što je, prema Živanovićevim rečima, za 50-ak više u odnosu na prethodnu školsku godinu.